TY, warga uli Jawa Timur, ane ngoyong di Kabupaten Kelungkung, nekat memarikose anak angkatne ane anu masuk SD. Ulian entu korban nganti beling 7 bulan. Kapolres Kelungkung AKBP Made Danuardana nyelasang, TY marikose pana angkatne uli Januari 2021. Kasus ane tawange ulian meme kandung ne korban curiga, ningalin panak ne sube berubah gati. Mare periksaange panak ne sube beling 7 bulan ulian sai ajak bape angkatne. Padahal korban ajak tersangka anak anu ada hubungan keluarga. Soalne korban anak ponakane teken tersangka. Sing terima panakne belingine memene korban lantas ngelaporan kasus ane ke Polres Kelungkung. Kasat Reskrim Polres Kelungkung AKP Aryo Sinongorang, uli hasil penyelidikan ternyata korban subeping 5 ketuange ajak tersangka uli bulan Januari 2021 di umahne di wilayah Kecamatan Kelungkung. Di subane tawange laporange polisi, TY ane geginane sedine-dine pengepul barang rongsokan mahan melaib ke Denpasar. Tersangka bakat bana nangkep ajak polisine di Kecamatan Denpasar Utara. Ulian perbuatane, TY bisa bogolan paling mekelu 15 tiban ajak denda 5 miliar rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.